laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera. amma ba'da. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe heɗade en ko laawol kisal ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala o ngallajo waɗɗo ko hana yettirede yettuɗo hoore muɗum foduɗo se yetti o ɓeyde e nemaji makko ɗin e dow meɗen sen dulli e ronki yettude ala lette makko ɗin kanko Allah subhanahu wa ta'ala ono satti o wi se yetti nemaji makko ɗin fo e wata huɓintinde nemaji ko waɗani en kon ɓaawo ɗum duwande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaɗo neliraɗo saabu yurmede wonande ɓe tagore ɓe yettini ko ɓe nela kon fo hay hunde ala ko nelaɗo acci si wona ɓe yettini hoore ɓernde laaɓude e hoore laaɓal reedu ɓe yettini ɓen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah walan ɗon ɓeydu yurmede teddugal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe wondunoɓe maɓɓe wondigal moƴƴugal e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnogol ha ila yawmil qiyama. Allah ara koye ngol laawol jeeɗen koye ngol laawol kadi wonɗen. amin ya Allah. ɓaawo ɗum no andirɗon noon e jumaje ɗen fof si o saahi ɗo hewti haray ko radio meɗen laawol kisal haray hiɗe wondi e ceernoɓe meɗen ɓe ɓeyditana en fii ko diina meɗen ko annduɗen e ko en annda won Allah subhanahu wa ta'ala on anditiri en noon fa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin. Allah wi andintin belajo ko andintinta kon nafay gonɗimɓe ɓen haray hande kadi hiɗe wondi e ceernoɓe meɗen mawɓe ɗoɗen ɓe tawata hiɗen andi haysi en iyariɓe kono en nani hito maɓɓe ma en iyi batteji maɓɓe ɗin haray ɗon andi haray ɓe serninoke en ko radio ɗo hiɗen suuti kadi golleji maɓɓe ɗin ko darsuji maɓɓe ɗin ko Facebook men e laawol kisal haray hiɗe wonde Cheikh Oumar Bari haray noon Cheikh Oumar Bari ko ceernoɓe meɗen tedduɓe wallitiɓen tambitaniɓen ka diina ko ɗum ɗo woni kamɓe kadi ko Allah waɗiri ɓe eltiri ɓe gurdam maɓɓe ɗan fof haray inchallah haray ɗon andi Cheikh Oumar Bari ko Basara woni ko ɓe jibina haray Allah muuyi ɓe seeni ɓe janngoye Liban hara naa ko woɓɓe woni yaade kon ton hannde ɓe janngoye ɓe waawi wallitaade fiino sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam tokkitire ɓe ari ɓe wonti seefaade ɗum woni leydi Sierra Leone ndin ɓe tambiti duɗal moolanangal no ɗon école wiyeteeɗon Nouriya al islamiya ɓe tambiti on ɗon haa Allah no waɗiri noon e gere waɗiri e leydi ndin haray wonani yimɓe leydi meɗen ndi woni lagine moƴƴere molanande artugol Cheikh Oumar Bari e lagine kadi haray hiɗon andi hande hiɓe jeeya e tambitaniɓe en duɗe meɗen ɗen e duɗe alqur'an ɗen fof lagine ɗo e machallah haray ɗum ɗon kadi ɓe tambiti ko molana ɗon andi kadi jam'iya mawɗo mo tawata no hawtidiri e dente sunnayanko ɓen fof woni mazhab imam Malik on munazzam imam Malik haray Cheikh Oumar Bari no jeeya e créygol ɗum ɗon wallito kadi fino piiji ɗi yarra yeeso haray ɗon andi kadi o agence wiyeteɗo Taïba haray kamɓe kadi hiɓe tawa nder ton hiɓe wakkili kadi hiɓe dari hiɓe datti hara wona ɗum ɗon e wawata limmude golleji moƴƴi koɓe woni waɗude ɗen to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah junnu balɗe maɓɓe ɗen o moƴƴina battane on o yaafo fatiɓe meɗen ɓen fof o arsika en enen kadi gurdam newiɗan o arsika en heɓugol gande hara ko nafitor ɗum ko l'islam e ko wallitorte julɓe ɓen haray ko saɗi ko tooli wonɓe heɗade ɓen ko radio meɗen laawol kisal fof miɗo wondi no wowiri noon e musidɗo moɗon on Abdoullahi Ɓuriya haray miɗo wiya noon fof ko saɗi ko tooli mi watti micro nge sokeje karmukoɓe meɗen ɓe woni Cheikh Oumar Bari miɗo wiyanaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli inchallah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. aray mi hiwrike man Cheikh Abdallah équipement on fof e jama laawol kisal on fof e kala wawɓe heɗade o saahi ɗo en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo o jaɓan en golleji men moƴƴi ɗin o yaafano en farjireji men ɗin o naada en aljannaji makko ɗin o neminan e mum Allah on fewna en kadi zuriyaji meɗen ɗi waɗa barke maɓɓe. haray komi yewtutuno e maɓɓe gonɗen komi yewtu fi lette kabru e nemaji mum si goɗɗo no yewtude fi lette kabru haray mo yewtude fi hunde mettude hunde nde wela
hunde sattunde hunde martinde fi muɗum kono ɓayno haɗa ko wonɓe yewtorde fi ɗum ɗo ko wallitagol jama no ɓe rentora ɓayru ko bone mo tultata e mo renaki e makko haɗa ko wonɓe yewtande fi ɗum ɗon ko fi wallugol jama no ɓe rentora wona tigi tigi taƴingol ɓe deedi wona hulɓingol ɓe wona waɗugol kadi ha ɓe taƴo moƴƴere Allah nden subhanahu wa ta'ala anda kan kala julɗo so wakkilike Allah subhanahu wa ta'ala o renemo hisinamo aduna woɗa karaw aɗa yewtugol fi o lette kabru e nemaji mum aɗa ko toɓɓere e nder toɓɓe yewdete ɓen fi laakara enen julɓe ɓen noon eɗen andi eɗen hooli fi laakara wondema ñande dargal no woodi wurin hoolagol wondema ñande dargal no woodi no jeeya e tugale limano ɗen jeego en fof ɗen andi wal imanu bil yawmil akhir Allah subhanahu wa ta'ala no yewten fi muɗum alladina yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun bi ma'na hoolagol fi ñaande dargal e ko waɗoyta laakara sila ka kabro ha yeeso ko jeeya e gomɗingol piiji wirniɗi ɗi Allah hollaali bani adama ko aduna ɗo o yiirita gitte makko ɗen e aalaji ɗi Allah jonnirimo faamugol piiji ɗin ɗo fewndo ɗo o memirta junngo o yiirta yiitere o nanirta nowru o meeɗirta ɗenngal ko wona noon ɗin ɗo fof o wata anndude fi mum telema ɗe tere ɗe o jonna ɗo fi anndirgol piiji ko wona noon kadi o wawata andirde ɗum ɗo hakkille makko miijo makko e haqqille makko tun o wawata famude ɗi piiji ɗo sabu ko piiji wirnanaaɗi en Allah o wirniiɗi o hollaali en ɗe kene alay ko en jaɓ wondema ɗum ɗo noon Allah subhanahu wa ta'ala no waawi jarribade neɗɗo o hollamo goɗɗum o yi'a o hoolanamo goɗɗum ngo kadi ko o wawata yi'ude o inna ko ya jaɓuɗi ɗi noon kono sa wattani haqqille haɗay piiji wona ɗi yi'eede ɗin wonay seede fi piiji ɗi yi'aaka ɗin ɗa yi'a paykon daara kon ha e nder piiji go woni wadde kon inna kon paykon kon kelɗoyay o kelɗoya awa yi'a paykon kadi e nder piiji go woni wadde kon inna oɗo kelɗoyta o ronka kelɗude konko wonɗa yi'ude ɗon an ko haqqille gollirɗa piiji ɗi sutiɗa joni noon Allah addana en piiji hen yiwɗi ko aduna ɗo si en wawi jaɓude ɗin ɗon aɗa woni dalili en jaɓu piiji ɗen yaali ɗin laakara joni noon suy lette kabru ko honɗum woni lette kabru ɗen tigi manamo o mana adabul kabru ko leɗɗe ɗe Allah subhanahu wa ta'ala on e jippinoyta e hoore yedduɓe Allah ɓen inneteɓen heefaɓe ɓen tigi e yedduɓe Allah go'o haɗa ko waɗɓe piiji bonɗi haɗa ko julɓe ɗeɗo lette noon kaka kaburu ɗe wonata ɗeɗo kadi ko wonata koka on tigi surra ɗon ɓaawo o faatike e lette ɗo ko wonayɗe ɗon ɗe duumoto gila ñande on tigi surra ha ñande darngal o sa imo aade wonata ka kaburu mu'um gila ñande o surra ha ñande darngal ko ɗum ɗo ɓe innata albarzakh haala arabu en firi ko honɗum woni muɗum mana ko gurdan wonɗan gurda hakkunde gurdan ɗan ko aduna ɗo e gurdan ɗan yawmal qiyamati ko aljannaji maka jiiteyi jono se inni azabu haɗay ko lette yani ko muusendi façon kala no Allah o addirini no wawi wonde ko yiite no wawi wonde ko moddi soppata on tigi no wawi wonde ko janɗe o tappete no wawi wonde ko goɗɗum ngo o waɗete ɗum ɗo fof ko innete ko lette kala ko annduɗa ɗum ɗo muusay bani adama o inne lette joni noon kaburu ko nokku ka on tigi surra ɗon ɓawi o feƴƴini e fof eɗen anndi kaburu ko ngayka wona jasede ɓanndu on tigi no ƴette watte nder ton ombite eɗen anndi noon toujours haray kaburu on kal islam ko ɓayda ko eɓɓete ɗum mberno neɗɗo on fotata noon kuuɗa feƴƴude métre ɗiɗi e junndi ndin yañji ndin kadi ko wono feccere métre aɗa sare l'islam o no newni waɗgol lahadi mana jasogol ngayka kan ɗo ha jippoyo jasa telemmaka funnaage ka qibla woniri ɗon
neɗɗo fure on wallinamo toon ombita no sella kadi ka o walline fewno ka jesa ɗon tigi hara ko ɗum no maynata chaque joni noon haray l'islam o ko innete kaburu ko ɗum ɗo woni honno galle arana ɗen laakara galle neɗɗo ɗen laakara ko kaburu o joni noon ko kaburu no nulaaɗon sifori noon ko gootum e piiji ɗiɗi ko imma ko ngesa e nder gese aljanna ɗen maana ko nokku labbaaɗo e nder piiji ittaɗe ɗin ko aljanna ma hara ko ngayka e gayɗe yiite joni noon imma hara on tigi no woliri no portoɓe wolirta noon no faamiren haɗay ko e jardin molanaɗo o woni labbaaɗo ma hara ko e nder ngayka yiite o woni joni noon ko ɗon neɗɗo wuurata ɗan gurdam wiyeteɗan barzak ɗan gurdam wiyeteɗan barzak ko honde tuma ɗan fuɗɗoto ko tuma o gayna surweede fuɗɗore gurdam makko ɗan ɗon koko malaika ɓen ɗiɗo arata landomo kon ɗon ko ɗon o fuɗɗorte honno ɓe ndelan nder ndede ko o feƴƴinno e aduna joni noon ɗi piiji ɗo ko piiji wirniɗi yiyorta yiitere aduna ɗo a wata waɗude ha yi'a a wata kadi arde ka kabru uddita kabru on jooɗoɗa ndaara honno ɗum woni feƴƴintere nder toon hay sa udditi kabru on hay sa yii fure on hala o gaynaali ñolde a wata andude ko honno woni feƴƴude hoore makko sabu Allah subhanahu wa taala ɗum ɗon o wirnani en joni noon yimɓe boyi no woodi yedduɓe wiwɓe tigi tigi lette kabru ala lette kabru ala koko wona wolede ɗo fof ko haala tum kono enen ke l'islam ɗo ko pellet lette kabru no woodi joni noon ko honto heɓeten dalil wondema lette kabru no woodi ko si ko annduɗo fii kabru on walani en ɗulle ko Allah subhanahu wa taala kala hunde arde ko alqur'ana hare Allah kanko yimo humpiti nden hunde ɗon ko kanko moƴƴinide o sifi fii mayre joni noon ko ari ka qur'ana tawi qur'an on sifike fii mum wo hare ɗum ɗon woni goonga tabiti no wooda kadi e hadisaji nulaaɗo sallallah alih w sallam selluɗi ɗin hara jama on karamakooɓe annduɓe fii hadisaji ɗin ɓen fof ɓenni o hadise ɗo no selli ko woni hadise selluɗo mana ko pellet nulaaɗo sallallah alih w sallam maaki ɗum ɗo seede heɓike dalil heɓike wondema ko nulaaɗo maaki ɗum ɗo don hara lette kabru e dalil mum no woodi ka deftere Allah alqur'ana dalil mum no woodi ka hadisaji nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam tawde no yimɓe ɓuy no yeddude ala ɓe adden yoga e ɗin dalilaji ɗon fi en anndu wondema wona ene woni heɓɓitaade wona nulaaɗo woni heɓɓitaade ko Allah subhanahu wa ta'ala tagoɗo aduna tagi lakara on ko no woni yewtude fi muɗum joni ari ka alqur'an قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كون دي دوما دوم ويا وبايرو نيت سي او ماي او سراما او واليك قبرو ko ebe gaynde wallinde mo be ombita are malaika be ari landoto be mo ko hon dum o iwdi e aduna bando mo ko hombo ni Allah makko ko hon woni diina makko ko hon woni annabaajo makko ko hon woni deftere makko o jaabo julɗo on jaabo ko Allah woni Allah makko ko Muhammad woni nulaaɗo makko ko Qur'an woni deftere makko ko l'islam woni diina makko kefeɗe on o jooɗo o muge o ronka andude ko o jaabo o nanga wullugol ɗum noon Allah o wi en ka Qur'an ko yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunia wa fi l akhira Allah on tabintine ɓen yimɓe gomƴinɓe ɓe jogito konngol sillugol ngol tabitugol ngol aduna o laakara o joni noon ɓayde on tigi landoyte ɓe woli fi aduna on ɗo o wawa qirɗitade o wiya ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah laakara kadi Allah tabitinema ko kabru makko aya ɗimmo no woodi فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آية يوفد ونما الله أن دندي جلد قم إنه بين فين فرعون إمي في لرغب الله أن دندي بكمل جوني الله أن ودي لتدين هوتي فرعون إمي مؤن لتبون jonon en lette bonde ko yiite yo wona ɓe addede e magge ɓe fewne e magge bimbi e kiikiiɗe si dalngal ngal daroyike ɓe inna awanaade yimɓe fir'auna ɓen ka lette ɓurɗe muusude ɗen joni tawno o bimbi e kiikiiɗe wi'aaɗo ɗo wonaka kaburu immitanoke joni aweɓanaade taqumu sa'a mana ɗum ɗo ko aɗo qiyamu sa'a o joni noon ɗe lette wonɗe waɗuɓe ɗo holli wondema ɗon ɗo ko lette kaburu wona lette waɗateɗe ɗen ñande darngal ɓayde allah wi yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al azab aya on ɗo ko sarihatun fi isbati azabi l qabri qabla qiyami sa'a aya gono woodi يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون o aya ɗo yewtude tigi tigi on wondema ɓe ɗo tigi tigi feeno wonkiji maɓɓe ɗi yaltinte hay ɗi yaltinirede no sattiri akhriju anfusakum lyawma tujzawna azaba alhuni mana gila ka mayɗon ɗo ɗiɗon lettede mana ɗum holli wondema kaka kaburu ɓe wona lettere ka on tigi fuɗɗi ruho itta ɗon ceedi aduna on haɗa ɓeydno gon ɓe naadama e nder ko innete kon lette sattuɗe ka dakara ɗum ɗo fof no holli wondema lette kaburu ɗen no woodi mana lette no woodi adi darngal kay noon ɗe letti ɗe wonnaka aduna ɗo wonɗe yiwde ɗe andi haɗa kaka kaburu ɗi woni laatade aya qur'ana go kadi وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم توكريكو يوتقول في بيتو قال المفسرون العذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في القبور ثم يردون في الآخرة إلى عذاب غليظ الله يوني بلتته لا بيدي سيدن تون لا بيدي غاسي اون تو مانون بنابه الكت بور نجاندوده den ala holli laabi yidin ɗiɗi ara nun ɗum ko aduna ɗo ɗimmun ɗum kaka kaburu si feƴƴi e kaburu on noon ɓe naɓe e lette jahannama jenne ɗen ɗum ɗon ko ñande darngal si ɗum ɗon feƴƴi haray be yewten kadi dalilaji seeɗa ka hadisaji wonɗi yewtude fi wondema lette kaburu no woodi عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل سيدنا عثمان في اللكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيني سرقوا سيني سرقوا surra ma ha gasi ɓe daroto ka takko fure on surra ɗon ka takko kaburu ɗon ɓe inna insinane musidɗo mon surraɗo ɗo on sorano ɗon mo Allah yo tabin timmo o wawa jabade sabu feendo ɗo ni ɗumo landede mana
inneten allahumma ighfir lahu warhamhu allahumma thabbit mantiqahu inda almas'alati kon se gayni surrude ɗum holli wondema oɗo no landede ɓayno himo landede ko ɗum waɗi nulaaɗo windi yen toranomo Allah Allah tabintinmo o waawa jaabade ɗo woni dalil wondema tigi tigi lette kabor no woodi ko hadisaji hadise goo kadi no woodi Bukhari e Muslim no fillimo عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة حديث أجد إنه سفي نكو فكان لا يستتر من البول نكو فكان لا يستبرئ من البول ولي نولا صلى الله عليه وسلم بريوي الدرق بتاوي قبرو جديد humpiti Allah holli ɓe andini ɓe wondema ɓe surraɓe ɗi kaɓruji ɗo ɗiɗi hiɓe lettede nulaɗo inni ɓe lettaka sabu bone hulɓiniɗo jano mo ɓe waɗi ma bone mettuɗo accude ko hunde nde tañƴiniɗa no neɗɗo no wawno rentade mo hara ɗum ɗon lorrali noon ko sabu ɗum ɗo wona lettirede nulaɗo inni goɗɗo e maɓɓe hay o wata tañjade bawle makko ɗen ma bawle si ari ka ɓandu makko ma kala makko ɗen firi so o yehi ka hurgo o habbotako ha bawle ɗen fof lanna si o immo o hawje o immo o yaha ɗum bawle goo sinta ka coñci makko aɗa coñci ɗi woni soɓuɗi o yaha o jooɗira ɗin coñci soɓuɗi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala lettidimo sabu ɗum ɗon e maki oya immo makko ko aaden yaha waddidira yimɓe hadi mo waddidira yimɓe ɓayr noon o waddidira yimɓe Allah lettimo ko kaburu sabu ɗum ɗo ko anndi ɗiɗo ɗiɗi noon ko fii laaɓal bawle ɗen ɗum ko laaɓal kene ko wonata kon ka ɓanndu ma ka coñci ma ka batti amma laaɓugol ɓernde men terto honno wi'entelan waddirgol e ño'ugol ɗum ɗon ko laaɓal honno wi'entelan gundowal neɗɗo no haani laɓɓinde hoore mum kene e gundo hadisu goo kadi nulaaɗo sallallah alih w sallam e maaki inna hadihi l ummata tubtala fi quburiha falawla an la tadafanu لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع ماكي إنه صحيح مسلموني ماكي مفتدي جربت هذا بلاء مولانا كقبر جمامته كونان في وتأنصر ونير وتوقف ما يهو لسر قلبه ما سلو سر قلبه mi torottono Allah yo o nanin on lette kaburuɗe mi nanata ɗen si mi naninino on komi woni nande kon haɗa miɗo huni ha wata on surrimi mana goto susatano yaade ka berɗe si on nanno komo nande kon goto susatano yaade ka berɗe si hay goto yahani noon ka berɗe haɗa holli heɗata ko surra hadise goo kadi no ari ka sahih Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال نولا ماكي سي غودو مون جولي ها او غايني او هewti ka tayya sakkitoro o gayni tahiyatu lillahi o gayni salatul ibrahimiyya on awa yo toro Allah yo Allah on reenumo piiji nayi yo o moolo e Allah piiji nayi e maaki lette kabru lette jahannama e lette kabru e fitnaaji gurdan e mayde
e fitne bone fitne o weeteɗo masihu dajjal laaɗo inni ɗo kadi ɓe maaki azabul qabri ɗum ɗo hara holli wondema lette kabru no tabi haɗa fi ka hadisaji en hatta ɗo joni noon ko honno kalama ko ɓe wii قال السيوطي رحمه الله قال العلماء عذاب القبر هو عذاب البرزخ أضيف إلى القبر لأنه الغالب وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعالى تعذيبه ناله ما أراد به قبر أو لم يقبر ولو صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا أو ذري في الريح وهكذا سيوتي ويقول عذاب القبر أما نقول لك وندن حقنا كميد ها درنجل قال قولي دونكم اللي وندن دون عذاب القبر ويرى قبر سبق كوري تقول ذلك ميد بين سرته كقول تقول ذلك ميد بين بسرته ودي إن عذاب القبر سواء تيجي كعذاب البرزخ سبب كلام يدو الله سبحانه وتعالى أن أني كلت دمو لت دين هوتا أنتي أسرة ما أسرك حيث يوما هو لقال ما هو الجندي ها أوجيني نيولده فوق لني بانو ما كنوا فولني حتى lette den hewtamo si Allah no hoddiranimo ma o yooli e baharu on ɗon kadi yooliɗo e baharu o surraka si Allah no hoddiranimo lette den de hewtaymo ma ko kulle ñaamimo kulle bururen warimo ñaame o woni ka leydi majje hatta Allah on adda lette den so hoddiranimo lette den ma o sumi ha o wonti dooli ɗum ɗon kadi hatta Allah hodirani mo lette den ɓe hewtayo ma ndoni makko ni ƴetta wutta fera hennu ndum wiiri ni naɓi ɗum ɗo no wayi waade wono wayi waade si Allah hodirani mo lette den ɓe hewtaymo joni noon hara ɗe lette wonaɗe yewtede fi muɗum ka kabru ɗo kalamo koɓe ɓen fof no fottani yimɓe ahlu sunna ɓen no fottani wondema ko ruuhu on e ɓanndu ndun fof ɗiɗi noon wona lettede ɓanndu ndun no lettede ruuhu on no lettede joni no ɓayno mi yetti on ko wiyete barzakh ko hon ɗum woni barzakh ko ɗan gurdan wonɗan hakkunde mayde e hakkunde darngal joni noon aya qur'ana no ari no yewti fi barzakh حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ألا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أري أولو مايدن هيوتيمو ويئي بونيجي دي ووادي inni Allah acce yiltitallan ko aduna ɗo no gasa mi waɗay ko moƴƴi joni mi waɗay ko moƴƴi aya Qur'an noon inni o hoye ɗum ɗon ko kanko wi ɗum kono wona ɗum laadota ko few joni hannde kadi ɓayruɓe iiri ko aduna hakkunde maɓɓe aduna on heeɓi keerol o innete kon barzakh ko keerol waɗugol keerol hakkude piiji ɗiɗi joni noon ko o ko innete barzakh haray ko honde tuma fuɗɗoto ko si on tigi maayi haray ɗan gurdam won e wiyete ɗan barzakh ɗo ɗan fuɗɗoto gila ka on tigi maayi o wona ɗon haa ñande darngal ngal immiti haray himo ɗon joni ka won kiki ƴetta haray barzakh on fuɗɗike o barzakh noon ko kabru on fuɗɗote ka kabru on ɗon noon piiji buyno ɗon kabru on no waawi ɓiƴƴude on tigi imo waawi nanude hito teppe hootoɓe ɓen gaynuɓe surdude ɓen o waaway yi'ude malaika ɓen o faama o nana ko ɓe woni yewtude ko o waawa jaabaade ɓe Allah on hollaymo juldere makko ne ga aljanna
yanñanamo kaburu on o hol bere ko woko haka yidere makko haqqi tawi ko aadem moƴƴo si tawi noon ko aadem mo moƴƴanaka Allah faaɗinanamo kaburu on e waɗanamo nder to yiite o soñjo e nder ɗum no fannimo to ɗum waɗi aray kala wonɗo ka kaburu ko gootum e piiji ɗiɗi ko imma himo yiwde moƴƴereeji ma himo yiwde boneeji ko ɗum nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e tori Allah yo Allah on danduɓe lette kabru e yamiri kadi o jama on toro ɗum joni noon hayat o koynete barzak ɗum ɗo haray no hitti moƴƴan ko neɗɗo anndu wondema dow ɗan gurdam wonɗan ɗon waɗay haa on tigi annda ko honɗum woni feƴƴire kono o waata wadde hay huunde wonɓe e kabru no kalama ko ɓen no fof no fottani wondema himo anndita himo annda goɗɗo hiwrike mo himo annda goɗɗo hiwrike mo annda goɗɗo hiwrike mo goɗɗo waɗanimo ɗum ɗo o heɗito o nana ko yiwtude kon kono o wata jabade o wata memminade o wata hus ko ɗum ibnul qayyim wi e deftere makko kitabu ruh wondema assalafu mujmi'una ala hada وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به علي وي وندما كلام كوبي أدينوبي مطلب من فون فتني هذا نقول كونغول دو علي كونغولي مقبل إنه ديوندي إنه فتني هونما مايدو عندي سيقط دو عليك برد جوري كمو وويلتو رايس on do animo aɗay noon jooni gunnan ɗan no faamiren aɗay woni galleeji neɗɗo ɗin ko tati galle ɗen ko aduna ɗo e galle ɗen ko barzak e galle ɗen ñannde darngal aljanna on ma yiite ngen aɗay galle ɓe galle no mari ñaawore mum no mari alhaali mum no mari no wonirta wonkikin no wonirta toon e no ɓanndu no wonirta toon ko faameten wondema ɗum ɗo on fof aɗa yimɓe ɓen ko imma heɓe mari moƴƴereeji ma heɓe mari e soñja e may kabruuji maɓɓe ɗin kala mo ko ɓen noon hono ibnul qayyim kanko mo yoodi ko sababuji honɗum wonata haa goɗɗo lette e kabru o waɗi façon ji ɗiɗi woni tigi tigi on aɗa en honnu haala ka maɗɗe go ina ɗen honnotalan global wondema yedduɓe Allah ɓen fof calaniiɓe Allah ko yamiri kon kadi reenaade ɓeeɗo on fof ɓeeɗo on ko yimɓe letteteɓe ko kabru jooni noon o wii amma noon tigi tigi no woodi piiji ɗin ɗon nulaaɗo no waɗi ɗi sifii fi majji no jantii fi majji wondema ɗin ɗon noon wonen sabu fi lette kabru wona o hadis mum janngiɗaa naanen innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabiri maana mo rentotaako ko bawle e waɗa on wetelan baddi oɗo on nulaaɗo on holli wondema e ɓeeɗo ɓe lettoyde ko ɗum waɗi nulaaɗo sallallah alih w sallam ɓayno heydi e ɗin kabruuji ɗiɗi e yii ɓeeɗo no letteede ɓe daaruno baafal tamaro harinno ɗon ɓe baafal keccal e seekingal pecci ɗiɗi ɓe ƴetti senngo ɓe senngo ɓe iri e hoore kabru go'o senngo ɗo ɓe iri e hoore kabru senngo ɗa kadi ɓe iri e hoore kabru sahaba ɓe lanndi e nulaaɗo ko honno waɗan ɗon ɗum nulaaɗo ini no gasa Allah hoynana ɓe lette ɓe ɗo woni e mun en fanni ngal baafa ɓeeɗo baafe ɗiɗi ɗe yooraali ɗum holli wondema lette kabru no woodi en anndi kadi mo rentotaako ka bawle e waddoowo on ɓen ɗon no jeya e letteteɓe ka kabru ɗum noon ko woolira ko fi on tigi waaw rentaade hadisaaji no ɗuuɗi yewtuɗi fi adabul kabru wono mantotooɗo hadisaaji no wooli fii mum fenaande hadisaaji no wooli fii mum ñoore hadisaaji no wooli fii mum janngo qur'ana haa waawa واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا aray waɗugol ñoore ma janngugol Qur'an haa accita janngugol nde haa yejjitta ma ñaamugol ndeenaari ma waɗugol zina ma yamirgol yimɓe ɓen ko moƴƴi salo gollude kañum ɗe golle moƴƴe ɗon aray ɗum ɗo fof waɗay haa on tigi Allah lettamo ka kabru makko jooni noon ɗiɗo piiji fof ko wonira ko fi on tigi waawa rentaade jooni noon no woodi piiji dandayɗi aaden lette kabru goɗɗum noon ko Allah hawrintinta on tigi goɗɗum noon ko kanko wakkilanta hoore makko e jeeya e ɗin janngugol suuratul mulki ñannde o ñannde عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر أخرجه الترمذي. قالوا في ابن عباس وقال أرنو تي مرون كيو إني وكتي أوالو وكتي يكفي هو قبر هذا عندك قبر فواليتم أن نقول من جنگا قبرتم تبارك الذي بيده الملك هذه وجنگ الحاء من تفس وإني كسان ويكن الله صلى الله عليه وسلم وإني إتي هو قبر من عندك قبر إنني قط من جنگ تبارك الذي بيده الملك حاء من قول لا إن قول ترتول وحق أي قول ودن داي قول دن داي ملك قبر الله صلى الله عليه وسلم ما في حديث وفي قول تيجي سورة من القرآن 30 آية شفعت لقارئها معنى سورة تبارك الذي بيده الملك دوما قول أجان قول تبارك الذي بيده الملك ندند آدم للتكبر إمنهم ندند آدم للتكبر كذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحق به عمله الصلاة والصيام قل موتي فكنا قل موتي ندند آدم للتكبر وسره جاء أوتوماتون كجول بمكان إكورك مكان وودي كذي هبوا بقول إنه الله هدران تأنتي وإنه فاتقول الجمعة الخميس جمعة ويتو الجمعة ما أنتي ما الجمعة أنتي سبحان الله صلى الله عليه وسلم ماكي ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر نراد ما كجلو على جلو ما يو جمع ما جمع جمع سوانا الله دمدمو فتنة قبر هو دي نون كدي وقو هرا دو عندي الله حوالي عندي هو دي كدي وقو الموت مرابطا في سبيل الله يهقل الليدي kawtal leydi heferɓe wonɓe tampinde julɓe ɓen yaha wona ɗon fii ñande heferɓe ɓen mimmini argol yana e julɓe ɓe wo o immo daro o danda julɓe ɓen o piirana julɓe ɓen fii yoɓe hisu kala waɗɗo ɗum ɗon hayso o piiraali ɓay ɗum ko ɗum ɗon o heɓilani fii piirugol aray ɗum ɗon Allah o dandemo kanko kadi lette kabru almawtu murabitan fi sabilillah ɗum woodi goɗɗo goo kadi ɗum kadi ko wakkilaare ne alshahadatu fi sabilillah ñanngol shahidi Allah no waɗani enno yanɗo shahidi geɓe buyi e ndeɓɗen geɓe ɗon nulaaɗo sallallah alih sallam naaki wo yujaru min adabil qabr wa yamanu min alfasahi akbar Allah on dandaymo lette kabru Allah on holnaymo ñande kulol sattugol ngol waɗi ɗum ɗo kadi ko wakkilaare ne waɗanta ɗum heɓinta on tigi ɗum ɗo to hikki ɗon ko sakkitorten kon telema ko dandata aaden lette kabru kon haray ko du'a
e du'a on tigi duuma e du'agol o moolo Allah lette kabru allahumma inni a'udhuka min adhabi al-qabr andi nulaaɗo hare ɓe maaki ɗum daga tayyagol aray on tigi wakkilo o du'o addu'a o waɗi kasra ta'awudu nabi alayhi salatu wassalam min adhabi al-qabr nulaaɗo moolide laaɓi boyi lette kabru aɗa julɗo o julɗon no haani wakkilaade kanko kadi o moolo fi lette kabru ɗen ko ɗum ɗo wowɗen hawtindirde ɗo fii tellen makka lette kabru jooni noon fii yen heɓu gongoɓe weltiniren wonɓe heɗaade ɓen jooni yewten fii moƴƴereeji kabru ɗin moƴƴereeji kabru ɗin en alaa juutinɗe wono yewtirɗen ɗon fii lette kabru ɗen moƴƴereeji inno ɗuuɗi ko Allah waɗanta haaɗen ka kabru makko kono tawi tun Allah o newnaniimo o jaabike malaika ɓen o innimo man rabbu ko inni Allahu rabbi inni ma diinu ko inni al-islamu diini inni man nabi ko inni Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nabiyi ko inni ma kitabu ko inni al-Qur'anu kitabi Allah subhanahu wa ta'ala weltinemo ɗon hisan ينادي مناد من السماء فيقول أن قد صدق عبدي ويصدق ويسمعه الميت صاحب الشأن فيزداد بذلك فرحا بعد أن شهد له شاهد بصدقه من السماء ويعتبر هذا الأمر من نعيم القبر بمعنى سجابك دو الله يمر اونو تودو اونو دوك أسمع awa wonnema o gonko ko o jaabi o jiyaɗo ko o jaabi ɗo dey ko goonga o woli goonga yo gongine yo jaɓane goonga on o nana kanko mayɗo on tigi dolɗo konngol no woole on tuma o welto o anndi ɗo jooni kanko o heɓii seede wonnema tigi tigi o hooli kon ko goonga ɗum ɗo heɓugol seede e kabru ɗo wonnema ko goonga wooli ɗum no jeeya e nemaaji kaburu on ɗimmun ɗum e nemaaji on tigi heɓata ɗin ka kaburu makko wondema si hara o gaynaama gonɗinaneede e jaɓaneede wondema ko jaabi kon ko goonga awa o yaññane kaburu on kadi o yaññane kaburu on yaññe moƴƴa si ɗum ɗon feƴƴii o ɓeydane hoore yaññugol kaburu on o udditane dambugal yahayngal haa ka aljanna dambugal yahayngal haa ka aljanna hara himo suti kabru on no yaaji no foti mo suti aljanna on ko foti e ko weli woni nder ɗo ngo fof mo yi'ude sike ko wonɗo hoyɗude mana ko neɓata ka kabru ɗon kon kanko alaamo neɓande sabu ko suti kon e ɗum ɗon no waɗi haa o yejjiti ko wonne ko e kabru o woni nema e moƴƴere goo kadi wondema golle makko moƴƴe ɗen wa'ay wasi ko neɗɗo arowo itta mo sawteende ke kabru ara jooɗo takko makko ɗon itta mo sawteende anndi neɗɗo sino weddi aray himo sawta jooni noon so ari ke kabru ɗon golle makko moƴƴe ɗen aray ɗon tawa mo ɗon e itta mo sawteende ɗum ko nema goo kadi so jeeya e nemaaji ɗin kadi o weƴƴitane addane daɗɗude itte ka aljanna o weƴƴitane ka kabru ɗon o wona e hoore ɗum ɗon o addane kadi coñci ƴewle ka aljanna e o ɓorne ɗin ɗon o nemine e hoore konko o woni e nder muɗum fof ko aljanna ɗon e ka kabru makko ɗon hara ko moƴƴereeji tun o woni yi'ude o naataali aljanna on kono moƴƴereeji wonɗi aljanna ɗin fof no hewtudemo ɗum ɗo kadi ko jeeyaɗon e moƴƴereeji e nafaaji e ko Allah subahanahu wa taala waɗanta julɗo moƴƴo so naati ka